Sikiliza, acha Mungu akupiganie kwa sababu Mungu mwenyewe anaweza kukupigania. Usioni kwa leo na marafiki wengi, ujue kwamba una matatizo. Huwezi kuwa na marafiki wengi kisha ukajihisi umefanikiwa katika kimaisha. Unajua maadui wakiwa wengi, hapo sasa unajua kwamba unaenda kufanikiwa au mambo unayofanya ni mazuri, ndio yanatuma wale watu wakuchukie zaidi. Ni kweli watu tunapigana nao na watu wanatupiga vita kila namna. Lakini sasa je, umeshajiuliza wale wabaya wangu kwa nini wananichukia? Unajua kwanza wabaya tunapata wabaya kwa sababu hawataki mafanikio yetu, hawataki maendeleo yetu. Ndio maana wanapiga vita kila sana kila dakika. Lakini ukiona kwamba una wengi marafiki, ndio kwamba mambo yako hayakaa sawa. Kwa hiyo nimekuja hapa kukuambia kwamba ikiwa una marafiki wengi, una maadui wako ni wadogo, unajua kwamba bado hujafanikiwa, bado uko matatizo. Lakini sasa ukijikuta kwamba unakuwa na maadui wengi, ndio hapo maendeleo yako yanaendelea kwa spidi, kwa sababu hakuna dunia leo, ni watu wachache sana ambao wanapenda mafanikio. Sisi wote tunapigiwa vita na maadui zetu. Sisi wote tunafanywa vita kila siku na kila mchana kwa sababu ya hawa maadui, wewe ufike mbali. Lakini wanapokuona umeshindwa, ndipo wanakuja kuwa karibu yao na kukuambia kwamba tunafurahi mambo unayofanya, tunapendezwa na kitu ambacho wewe unafanya. Unajua kwamba hapo hakuna kitu chako ambacho kinaendelea zaidi. Wanakuja kukuonesha kwamba mambo ulikuwa unayafanya zamani